Sige. Tangay ko na makasangay mo itangal daw, Raymart. Aklonin kan. Agpaiso, Glory. Agpaiso. Uwan. Maasyanak naminan kan ka. Kan may sa. Kababain mat itigayam ko. Iso timang sug-sug-sug kanya ng aklonin kan. Amang mapilpilit ka lang mat, Glory. Saan? Talagang agayatakan ka, Raymart. I love you very much. Nasingpot ni Raymart ko naktumit, Glory. Iso ti pakinnayatam. Taawan to ti pagbabawyam kan kwa na. Nasingpot, guwapo kan nagagatpay. Iso nga ron nga inaklon kon. Nukas na. Kablawan ka nga ron, friend. Nagasat ka, tasi ka tinagbalin ang nobya ni Raymart. Sapay ko mga rod, tawan ti pagbabawyak ka ni Raymart. Sapay la kumatag talinaad ti kinasingpet na, Susi. Magkasawa ka nga roda nating. Ibagamtag kasar kayon. Diyak pa'y sigurado, Mano. Ang mga lukon na kanto lang. Nasaya-saya at kasar kayon. Tapno saan na makaramiti sa bali. Mabainak amang ibaga iti dayta, Mano. Isong ati mang ibaga kanya. Awan dakes na ading ko. Agayan ayat kayo nga rod. Nay, ibagam luklukon na kalanga. Ikaktipagnak man na. Manong. Raymart, agtalakakan ka Pagtaltalkan ka. Iso nga inyaram ko kan ka tigayam ko. Di kagdanag, Susi. Jak tulok ko ang tigayam mo. Isuntulang tayatak ititong palbyag ko. Nasayaat nga ron. Ay na, di kay pa'y lakit namin agkasar. Saan pa nga ita, Susi? Madanon to latalay ta ka nito, Basta aguray lang. Apay bakay. Awan pa inubyo ni Susi nga anak ta. Awan pa imot ti amok lakay. Ang mga mabakitan na balasang. Ang mga maitulad kadagiti nabaakan nakakabsat mo bakay. Saan mat siguro Ubing pa'y mat ititawan na 23. Sa bagay matkit di Angam nay, isulaang ti awan nobyo na kanakwada nga gagayam. Wen nga rod. Iso tinaglaing nga agirito ka nagiti gagayam na. Gabi iso nga mismo awan mat nobyo na. Ay wunan niya. Talo na gagayam na tinrito na. Nalaing mat nga agirito di anak mo Kita da mersi ken pandong. Isumot ka tinangirito kadagi dyan nga agasawa. Wen nga rod lakay. Kat nagmayat ti panagdenada itaan. Talon ti anak da. Dadani ken bilen. Isumanen ti nangirito kadakwada. Naging ganag kasarda. Kat kaasi ni Apo Diyos. Napintas man ti panagdenada gajay atwa. Wen nga rod. Sa ita. Adamanin inreto na iti may sapay agayim na. Ay, agpatinggalatan iti panagretrito na. Di na pa'y piman mo't may sapulan di bagbagi na. Susi, ada ipot na kan ka. Anya day ta? Masiko ka. Anya? Masikog ka? Kat, anyat nagsaritaan nyo ngay kini Raymart. Diyak pa'y naibaga ti sasaadak. Ibagam masapul nga agkasar kayon. Masikog ka mat gaya man. Raymart, masikog akon. Ha? Kastadi? Sige. Panunutak no kasano day ta? Ha? Panunutam? Anyat kayat mo asawan? Di ka madanagan. Agkasartan tumutlaan. Talaga nga ikalay sa ka, Glory. Awan planok amang baybay akin ka. Kaano nga roti pa nagkasarta? Kwa, baliwan tanto ti agsarita, Glory. Umayag to ijibalayo yun ton bigat ti malam. Pagsasaritaan tayo ton ti may papaniti panagkalay sa ta. Susi, natawag mo. Wan, umayan. Naramit yun yung paparamit ni sir. Hello?
Please, nakalipat ko man ni Raymond. Pakipagaman kay Kuana. Anya? Ni, kat nasaan mat asimrak itangal daw dito opisina? Anya, kapag makontak yung cellphone na. Ayan naman tan. Ang mga nagdamot ang dapat siya makasama kininogyog sa usin. Mas daawak mat narod. Taapay adisimrak ita dito opisina. Apay na yung kakitaan iti dagos na. O sige naman. Mabanag ka dagos ikay. Bye! Bye! Ay, naglukon da dya tao. Napnapanan na nga tan. Awan mat abiso na adisumrak ita. Apay nga ta. Glory, lading ita. Ngam nag-resign gaya man ni Raymart ija opisina. Anya, ayan na nga rudan. Dayta ti jak amo, friend. Apay nga ay, sapay masikog akon. Jak pulos makontak ti cellphone na. Apay nga ay, susi. Awanan ba na lalaki? Makita lang talaga ay kakitipagnakman na. Masikog akon, Manong. Anya ti aramidak. Anya ti ko na tigayam mo ngay. Sa pulan na ati lalaki ng rito nakin ka. At damot basol ti kayam mo, Glory. Iso ti nangirito iti dadya lalaki. Iso nga garamit ti pamuspusan. Tapno masapulan natin ang sikog ka. Manong. Ibagam ha. Ibagam nga garamit iti pamuspusan. Masapul ang may parang na ti lalaki anang sikog ka. Masapul unay. Hello, Susie. Ha? Raymart? Agyamanak tinawagan na. Apay, ayan mo. Apay, adi ka nagpakpakadabi manaw. Masikog ni Glory. Well, amot na ita. Di kaya ka nagtagsubyak matlahin. At talang iset-settle ko dito lugar mi. Pangasim ha. Soblyam tigayim ko. Pangasim tadi mo pagtalikodan tinaramid mo kini Glory. Well, Susie, di ka danag. Kapabayin mo't lutot tigayim mo. At ako maibagakin ka. Ngam, diyak kaya't may bagari pi telepono. Agkita ta ko ma. At di pudnukin ka. Anya? Apay? Basta. Agkita ta ko ma. Sika lang di mabalin ko apang ibagani ti detoy. Amok amawatan na. Isong agpudnukin ka. Sige. Ibagam nga rod no sa dino ti pagsarakan ta. Agyaman akin. Nagisinara ka kanya kiti dito a restaurant, Susie. Nagpaknya nga minday ta. Lading itak nung jak imbaga na ito idi. Kinapudno na. At ang asawa ken duwang anak ko. Anya? Kasano nga rod daytan? Masikugan tigayam ko. Dahil tangarod ti parikot. Diyak mabalin nga ikasar ni Glory. Talagkasar kami iti asawak. Mabalin siguro adan naak. Diyak may kari nga agnanayon lak iti danana. Kasal kami mata nagsinay iti asawak. Diyak laim pagarok, Raymart. Sorry talaga, Susie. Mabayinak amang ibagay ti gayam mo. Yan, mabuti nga. Abang ano niya ti ramidon na kanyak. Iso nga, sikala ko man ti magibagakan ko na. Raymart. Kunak nga rod asinaaklaan ti asawak. Ngam di namat kayat. Taurin, ni Glory laangan ti dinaak. Saan? Di mo sinaan ti asawa. Asawang daychay. At dapat yung doang anak niyo. Nagkasar kayo. Apay adadaalam ti pamilya mo. Kasalungot din nga itiyagayam ko. Kaasimat ni Glory. Oh, siyak ti maipit iti daytoy, Raymart. Kasano dayto yan? Sorry, friend. Diyakam mo. Awan amok iti daytoy. Sorry. Apay asyak, pinagaramitan niyo iti kastoy, Susie. Glory. Imposible nga awan amom. Amok. Amom ti may papaniti kinataon.
Amo ti Diyos. Jak amo nga dan asawa kan anak na. Di na yung bagbagaday ta kanya. Basol mo, tinagpanagak, Susi. Basol mo. Tinatahal mo, tibiyag ko. Ayan ni Susi, bakit? Shh, di ka natagari. Adda iti silid na agsangsangit. Ha? Apay? Agsangsangit di anak ta. Apay nga rod? Ay na, pabasulan nga rod ni Glory di anak ta, gapo iti nagbanagan na. Loko mo gayam tinubyo na. Damo gayam mo nasawa na. Ay na, wan nga rod. Ngamapay ngay apat iti anak ta kat iramraman ni Glory agurguraan. Di na kano kaya ito nakasarita ni Susi. Kasanaw kat isumot nga mintinangirito iti lalaki kini Glory. Natural nga iramraman na aguraan. Wan ngamawan mo't amo ti anak ta iti dayta. Saan mo't amaag ni Susi amang irito iti addaanan iti asawa? Isagmak nakit din di gayem na. Ay... Iso madanagan ak. Amang ano niya ti ibu nga da ito'y amapaspasamak ita. Amang ano kumaro ti susik da. Madanagan ak lakay. Awanan bay na lalaki. Ayaw na nga, Rudan. Nagsubli ni Jay lugar da, Manong. Ngam inkarina matkit di kada kami. Itid na kanulat at ipagrebangan na kada kami iti sikog ko. No kayat mo ading ko. Ibalis ko tinagbanagan. Ha? Anyat kayat mo asawan, Manong. Idi pa lang agayatag kan ka, Susi. Ngam, itala ang agpudnohakan ka. I love you. Max. Aklo na nagkumamatan. Kwa, ikan na kumapay iti panawan ko amang tingiting itirik na. Pangaasim. Sigurado ka. Aklo nam ti kapsat ti gayem mo. Wananang. Barang iti kasti nga aramidak. Maya si dagtirik na tigayem ko kanyak. Barang mapakawanak matan iti nagbasulakan ko na. Anya, ngam anak ko igasang gaasat mo ti masakbayam iti dayta nga aramidem. Nanang, di nakmat siguro lukwan laang ni Max. Ta siyempre, no agayan ayat kaminton. Agsubli ti sigod asin ningad mi kini Glory. Maisublinton ti sigod alinangan mi. Apay, inaklonan aya. Plano na nga rod nga aklonan. Anya? Kasano, grabe mo't namin ter aramidon ni Glory. Pagsasawan na kano ti anak ta iti cellphone. Kan nagado kano nga kakadakas nga ibagbaga na. Talaga akagura na ni Susi. Ket gapo iti dayta, aklunan na meten ti kabsat ni Glory. Kasla-kastan, kasta mo ti pagawatak. Aklunan na kano, tabarang na maisublimot lang ti sigod alinangan da iti gayam na. Kasado nga aklunan na no di na matgayam ay ayatan. Naku na namot, asaan kano anarigat nga ayatan ni Max. Masursuro nanto kano matlaang nga ayatan. Sige, aklunan kan, Max. Agyaman nagsusi. I love you. Panagnig kang may ayatan nagmat. Itad mo tibagim kanya. Ibatanak, Max. Agayan ayatan saan ka di. Aramidin tangarod tikas iti inaramid ti kapsat ko kan ti lalaking inritom kan kwanay di. Umay ka, Susi. Ikasar kamot kat. Itakder ka. Apang manyagsikog ka. Saan? Ibatanak. Diyak kayat tikas to'y. Pangasim, agawid akon. Itulnog na kong mag-awid. Umay ka kit din. Di ka nagpakipot pa. Dudwa talang dito abalay. Ibatanak. Masaksakit anak. Di nakmasmasan. Nagtayagakan ka, Max. Yung kas talaga yung taramidam kanyag. Agayon ayat pamit saan ka di. Wala pa'y. Agawid akon. Ibatanak. Pangasim. Pakipot ka. Ilong panak.
Oh, ginakay! Kasta unay tibuteng ko itidayda kanito, Mr. Lonely. Talaga ang naglawkon asabali ti plano ni Max kanyak. Ammo nga dadakas a plano na kanyak. Di pagyamanak, saan ang nagbaligi anang gundaway kanyak. Agyamanak iti Diyos, tainlisinak, iti pakaisagmakak kuma. Aging gayta, kaguradak pailaang dagitag kapsat. Saan dak akasarsarita. Ngem italagkon ti amin iti Diyos. Nadaman basol ko'y tinagbanagan ti gayam ko, pakawanin natlakuman ti Apo. Ngem nadangos ti konsensyak. Jak nagayatan tinagbanagan ti gayam ko. Kastaan kat agyamanak kada kayo. Ti pagayam yo, susi. Paul, ubing pa'y anak ko. 16 na lang. Ubing pa'y unay ang makiasawa. Nana, jak mat-asawa na dagos ni Rowena. Nakasaganak amang uray kan ko, na. Makauray ka lakit di, nasayaan. Ngam na saan, mangkita ka laangan iti sa bali nga armam. At damat siguro karbangak ang makibiyang. Ta minor de edad pa'y lang ti anak ko. Maawatan kayo, Nana. Maawatan kayo. Diyak amo ako nasarita na kagayam ti ina. Manong Paul. Pasensya amla ko man ano, anya tinaibaganakin ka. Awan mo't kit diti madingay bagana kanyak. Nasingpit kit diti inama. Di na pa'y ngamin amo nga inaklon kan, Manong Paul. Rowena, agayan ayatan. Paul, kunamlatan kanyak. Di na ko nawagan iti Manong Paul. Kababain ka dagiti makangag. Ha? Paul, darling. Bueno, Paul, sweetie, kunamlatan kanyak. Anya? Loko? Ni, da kayo matgayam manang santa. Juan Paul, nagluto ak namin itidikat. Umay kay kan. Agyaman ak manang ha. Ala, kababain pa yan. Imbis asak timang ted, da kayo matan aland lidik timang mangted iti kanak. Di ka kadiag babain, Paul. Kas kala sabsabali. Ngalan, alaang mo daytoy. Agmeriendakan. Ay na, agyaman ak manang santa. Kaya't mo asawan, agab-abang ni Paul ijaili. Awan nanang, ta ijaili ti pagtrab-trabahuan na. Sa dinungarot ti probinsya na. Ijay laon yun. Kita ama, amangan numasulisog ka kankwana. Ubing kaunay ama kirelasyon, anak ko. Nanang? 16 mo lang. Naku nanang, aurayan nak ka no. Ikasarnak to, inton agtawanak iti 18. Saan ka alapdan ang makiinayat? Basta adakan iti husto nga edad. Numabalin, agadal ka kumapay, anak ko. Yurnungan tati pagadal mo iti kolehiyo. Wan nanang, tulungan kayo nga aglako iti barbecue. Tapno makaurnong tayo iti pagadal konto. Bumimpintas kayo, mami. Ha? Kasta aya, gagangay na anak ko. Ata ka din boyfriend niyo, mami? Sika talaga. Tila ibagbagam. Anya ang boyfriend. Apay, kayat mo ang maki-boyfriend nakmanan? Apay ko mga kid-kidak ngay, mami. Pagragsakan niyo lakit di. Sige No, at agaran kada kayo. Aklo na yun. Basta, baro lakit di, ha? Bayam, anak. Tano at dapay mangayat kanyak. Pilyak ti lalaki amang ipatagkan ka. Kas anak na. O, Manong. Papaitod ni mami. Ha? Anya da ito eh? Strawberry, Manong. Ay, kunaknuan niya da ito nakasukot. Kababay na nalin. Sige, kid din, awatin nyo. Nagado ngamin ti ginatang ni mami. Agyaman ak nga rod alin, ha? Pakibagam kini mamim. Agyaman ak. Naimas dito ginatang mo nga strawberry, baro. Wala na. Ta presko da ita. Amangan no maibos ti kwartam iti kagagatang mo iti ited mo kada kami nga agina.
Saan? Okay lang. Manumot laday tangay. O sige, agsarsarita kayo nga rod tayo nakagluto. Dito ikan amang rabi Paul. Madandanagan na, Rowena. Anyat pagdanagam. Amangan magbawing kay ti sabali. Ubing ka pa'y ngamin, Rowena. Amok, agbaliw to ti panunot mo. Amangan no isukat nak to. Saan? Ay, ayatan ka. Oray 16 lang, titawan ko. Amok asika ti para kanya. Mariknak day ta. Iso nga orayan nak ha. Tainton na hustuhan akon iti edad. Makikalay sa akton kan ka. Sapay ko mangarod ta kasta, Rowena. Sapay la kumata mauray nak. Nagubing matan tinombi ang parts. Wan nga rod, Pards. 16 na pa'y lang. Kasano nga sa wayam no minor de edad man? Wan nga rod. Manupay atawan ti urayak, Pards. Ay, tapno makasiguro ka kinkwana alada mon, pare. Ha? Aladan? Kasano, pare? Why, nagkapoy kan. Arami temon ti rumbeng, tapno saan nga agbawing iti sabali. Lagi pa yan, ubing iti tawan na 16. Agbali ito pa iti panunot na niya. Isa talyamon, ikotamon. Si kamat, pare. Jak mabaling nga rami din ti kasta. Ay ayatak ni Rowena. Jak mabaling na gundawayan. Kaya't ko anasinaw ko nga idatag iti altar. Kalukwan day ka. Daan day tan nga style. Sabali tan parts. Useless ti agbalin at gentleman nulading ito mat ni mapasaram. Talyamon kapno sang agbawing iti sabali. San, Pards? Jak may turad nga rami din ti kasta. Dakkel ti respetok iti ubing anobyak. Agbayadak iti abang ko manan. Talaga mat Natudyo kang agbayad. Kwa, no marigatan ka, oray kasayak ti abang mo, Paul. Ha? Kasayak iti 1,000. Ta oray 1,000 lang ti pagabang mo. Kababayin mat na naman ang. Saanan? Kabalak matabayadan ti abang ko. Agyaman naklangan. Tapno makaornong ka mat No baro ka, masapol ang makaornong ka. Para iti panangasawam to. Kababainan kada kayo, manang. Nagadun tinaitultulong yung kanyak. Si Kamat, awan kanyak dagijay. Pakaragsakak ngamin ti tumulong iti pada ka tao. Nang runa, nung kaskan ka anasing pet abaro. Wan gayam. Alam da ito'y Paul. Ne. Itid jamatan kanyak ti singsing yo. Wan, para kan ka dayta. Nagadumat lang ti singsing ko, iso nga okay lang. Paul, sana sinsina na singsing dayta. Pud no dayta. Iso nga, aywanam ko ma. Naimbagla apakalaglagi pam kanyak, ha? Naimbagla remembrance mo kanyak, inton awana kon. Manang. Nala, awata mon. Awan ti sabali akayat asawon day ti panangtid ko kan ka iti singsing. Regalo kan ka dayta. Papa nam, Rowena, maluman Agkita kami kan ni Paul iti ili, nanang. Mangan kami iti restaurant. Ay na anak ko, agawid ka nga rod adagos, San at tila papapanan nyo iti nobyong. Laglagi po am dagiti kanayon nga ibilbilin ko kan ka. Wen, nanang. Sige, ingka nga rodan. Tapno makaawid ka matla adagos. Di ka agpakpakarabi ha? Wen, nanang. Rowena, kaya't ko apatalgadan ti ayan na yata. Babaan ti panangitid ko kin ka iti daytoy. Singsing? Wen, itid ko daytoy kan ka. Tapno kaslagas sawatan. Daytoy ti pagbalinan ta kas wedding ring ta. Paul. Nawata mo, Rowena. Tapno malaglagit nak akanayon. Numakit-kitam daytoy asingsing. Ne, nangalaam iti singsing mo, Rowena. Kuha nanang. Intad ni Paul. Ha?
Inikkan na kan iti singsing? O nanang, tanda ka no tinalaos a panagayat na kanya. Anya? Dahiti ka no asingsing ti pangtenggelan na kanya. Tapno sa anak nga agbawing iti sa bali. Sabagay, nasingpat ni Paul. Awan ti makonakkan kwa na. Kayat ko ni Paul aparakan ka, anak ko. Iso na laang taubing kapay. Ubing kaunay ang makiasawa no kas pangarikan. Awan pa'y matiti panunod ko dahita, nanang. Ken may sa, mismo ani Paul ti mangibagbaga. Urayin na anahustuan akon iti tawan. Sakbay nga ikalay sana. No ibagak nga addanton maikatwa adadim, o manugot ka, Allen? Katwa na, mami. Basta nasingpat lakit di. One, ipasigurado kan ka, anak. Nasingpat ti agbalin ang maikadwa nga amam. Rowena, apay kaslaman manumatan nga umay ni Paul dito balay. Makumigom ka no iti trabaho na, nanang. Iso matlagayam Husto matkit di, numan-manon nga agkuyog kayo. Tapno maliklikan nyo ti sulisog. Tano ka na yun ti panagkita kan panagkuykuyog yo. As-asidag ti sulisog kada kayo. Amomon ti kayat ko asawan, anak ko. Wen, nanang. Kat agyaman nagtanda kayo akanayon amang palpalagip kanya. Rowena, anak, pasensya kan. Saan kan ang makapagtuloy iti panagadal mo? Kimapoy mat ngaminan ti basit a negosyo ta iti barbecue, anak ko. Okay lang, nanang. Tanong kas ano? Agtrabaho ak matan. Agsapolak iti pagtrabaho ak iti ili. Anyat ko na ni Paul aya, anak ko. May papanitan niya, nanang. Nahustuan ka matan iti tawan. 25 mon. Apay, saan kayo palang agkalaysa? Awan pa'y matiin bagbagana akasta, nanang. Kasta ya. Amangan no awan pa'y kwartana. Mala, adakan ka dayta, anak ko. Nibaga nang agkasar kayon, adakan kan dayta. Sikan ti mangadang para iti dayta. Tanahustuan kamatan iti tawan. No manugot ka, Paul. Saan kan nga agabang? Agdaod kan dito balay ko. Kat si kanti agsingir kadag iti paabang ditoy. Ha? Basta, agkalay satan. Santa. Di mat, ay ayatin nakakunam? Saan ka di, Paul? When, Santa? No kasta nga rod, agkalay satan. Siya, ti makaam mo iti amin na magastos. Saan ka nga gastos, iti oray sentimo lang, Paul. Kasano nga rin na pari Paul. Mga sawakan. Kapilitan na, Pards. Mabayinak mat ngamin kini Santa. Nagadon tinait itid kan na itultulong na kanya. Kasano ni Rowena? Dahit ang harot ti parikot ko, Pards. Apay, nasagid mo na ya. Saan pa'y matkit di, Pards? Okay lang nga ron. Siga ay ayatem na ya Santa. O di ison di asawa. Kapilitan na, Pards. Awan ti maramidak. Na Itali akon. Lading itak, Rowena. Ngam, addan sa baling asawaek. Anya, insukat na kon. Sorry. Jak inggagara ti amin. Jak ang makas ti mapasamak. Jak ninamnama da ito, Rowena. Kunak man no ayayatin na kakunama. Kunak man no siya ti ikalay sama. Lading itak. Ngam, saan siguro ada tati agkagasat? Awan ti maramidak, Rowena. Nalpasan ti salitaan mi kini Santa. Natulagan ti kalay sami. Apayan na aramid mo ti kastoy kanyak, Paul. Apayan na itulad na ngayon sukat iti sa bali. Inururay ka. Nagurayak iti naunday ang panahon.
Ngamawan mo't kaya maunay ko. Sorry, Rowena. Kinon ko na di kanyag. Amadanagan ka no isukat ka. Kanayon kaya di ngagpagpakaasi kanyag. Hindi ka isuksukat iti asino man. Inaramid ko dayta. Nagtungtalak iti aming ngayon bagampol. Agsipot tayayatan ka unay-unay. Ngam kasto nagayam di talakam mo kanya. Kasto nagayam. Nasakit tinaramid ni Paul Kanyag, Mr. Lonely. Nabayag asa anak ang nakarecover, iti nakasarap. Ngam pagyamanag, ta nailiwliwag kon ti amin. Naklon kon, ti kastoy aragbaraga. Nalabid, talaga asaan ata kami ti naikari, iti tunggal maysa. Daddy, apay awan plano yon? Plano nga. Ang mga asawa manan, baro kayo matan. Boyet anak, may salang taday ti pusok, tilang inayo. Ay nalipatan yun ni Mami. Kalpasan tinaramid na kada kayo, iso pa lang ti pampanonotin niya. Boyet. Wan mat ngamin, Daddy. Lipatin yun ni Mami. Tadan sa bali a pamilya na. Adadamag ko, nagsinada ka noon iti asawa na. Nagko na, Daddy. Isumat naidanon kanyak, anak. Kat, kayat yumanan? Ay na, Daddy, dakil ti basol ni Mami kada kayo. Di yun sublian. Ay ayatek pailang, uray kasjay tinaramid na iti kalabes. Di mi kayat iti manugang yun, Daddy. Lipatin yun. Ibaga yun, no kayat yung manang ti mga asawa, tas si papalubos kami. Basta di yun sublian ni Mami, ta di min kayat. No kayat yo, at da iretok ka na kayo. Uray sak, Daddy. Agpada kami kini Boyet akabsat ko iti pangadang. Si papalubos kami ang mga asawa kayo manen. Basta di yung sublian ni Mami. Awan ba inday dyan nga asawa yo? Mapakawan nyo pailaeng? Nagsinad na kanong iti lalaki na Jimo, iho. Anya ko man na nagsinadan. Nakadamagan nyo, Daddy. Basta, nang ibaga kanyak. Diyak lang malagip no asino. Uray pa'y. Nusublian nyo ni Mami. Nasaysayat lang aglinipat tayo, Daddy. Bayan yung lakaman na tinaramid na. Nagmayat ti biyagyo ita. Napintas. Agpinpensyon kayo. Medyo dakkel mo't basit ti pensyon nyo. Sabali pa itid mi ngagkabsat a kwarta iti binulan. Anya pa nati sapunin nyo? Kasimat jay inayo. Awan. Ay basta. Di min kayat ngagsinublian kayo kini Mami. Kalpasan ti rigrigat yo kada kami idi babasit kami. Aging ga nakalpas kami iti kolehiyo. Sublian na kayo? Ita tananam ayon ti biyagyo? Naglaingan. Jimo. Gusto mo takas na ti imbagam, Jimo. Taamangan magsubli ti inayo ken kwa na, kat awatin na mo't adakos. Kanayon kumot abagbagaan ni Daddy. Ngam, amom, nakadkadlaw. Ay ayatan lata ti amayo ni Mami Norma. Wan nga rod. Ibagbaga mi pa amang sapol iti sabali nga ikabalay na. Ngam ni kano Mami tipit-pitik ti puso na. Nasingpat nga unay ni Daddy. Naglaka ang maasi iti pada na at tao. Wan Loida. Talagang awan makunak ni Daddy. Iso ang nagbalin nga under ni Mami. Tanakaro ti kinasingpet na. Kat gapoy tinakaro a kinasingpet ti amak. Isumat ang tinanggapuan ti inami anang isukat ken kwa na. Anya? Sa diwa pala itilagip ko tinapalabas. Jak malipatan. Apay nga da kayo. Kailiw na ka na kita nakta.
Umay ko kumay pasyarida. Mami? Mami? Pumanaw kayon. Saan kayon ang kasampulan itibiyag ko? Nasara ka kundi pudpud no aragsak ko. Naragsakak iti sidong ti asawa kita. Iso nga agawid kayon. Aglilinipat tayon. Jak payla nalipatan ti pan nakatama ti muging ko. Gapo iti panang ipanalbag na iti ridaw iti. Lipata mo tinapalabas, Jimo. Agsakit la tinakam mo. Pilitem alipatan tinapalabas. Aliday! Napintas na iti akalugo nga. Sagmamano, adi. 120 sir. Gumatang kayon. Tada kayo ti buhay na manok. Da kayon ti swertek. Awan tawar nga. Gatang mo, Emilio. Bagbagay mo dayta. Norma. Bagbagay mo dayta akalugong, Emilio. Gatang mo. Uwan. Gatangay. Ta isuti ko na. Sige. Alakon. Ito iti bayad ko. Ang gamanak sir. Aguray kayo ta. I-plastic ko pa iti kalugong. Kaya ka? Ato yan sir. Norma. Kumusta ka? Dito Si ya. Kalugong, kalugong. kumusta? Kumusta ka? Kalugong kan mo ka. Masayat mo. Ang Kalugong. nalain ta. Kanayo na ka naliday. Kanayo na ka maililiw. O sino ti kailin mo? Sika, Norma. Sika ngay, kumusta ka? Damag ko nagsila kayo ni asawa manang isukatam kanya kiti. Juan Emilio. Talaga nagsina kami. Apay nga rod, tumartaray ikimatan tiluam. Nasakit ka di tinakam mo, gabuti pa nagsinayo. Kwa. Juan Emilio. Oray kaskasan mo. Napaut a panawan ti panagdanami. Lokasta. Ay-ayat ang pala nga ginggay ta. Anya ngamin tinagsinaan nyo. Natayan, Emilio. Makipaglading itak nga rod, Norma. Awanan ti amo kapapanan. Isa pa kawanan ako. Pagbababawiyak ti basol ko kada kayo nga agawa. Ngamamok adin akon maawat kan mapakawan, Emilio. Nadagsan tinagbasolak kada kayo. Napakawan ka ni di pailain. Jack nagayat iti sabali. Agsipod ta si kalang ti pinampanunot kan inaarapap ko. Si kalang ti patpatig ko. Ay ayatan kalaptan, Norma. Anya, itilikutan tinaramit ko. Awanan yaman na kanyak tinapalabas. Tinapatig kat jagdama. Agsubli kan kanyak, Norma. Mabainak, Emilio. Kababain ka dagiti anak ta. Nang lulakan ka. Saan napakawan kan kunak mo. Isumagsubli kan kanyak. Mangrugi tamanen. Nureno bakit kan lakaitan. Boyet, ada ka doon ni Daddy asim mangpat. Sino bakit? Amok amakla at kay ti dayto eh. Asino ti kadwa na si Mangpet kunak? Ni Mami? Anya? Pakawanan da ko ma. Boyet anak ko. Amok ang nagbasulak kada kayo. Iso apakawanan da ko. Kalpasan ti narami diyo. Ti panang talikod diyo ti responsibilidad diyo kada kami nga anak yo. Ita tanakapsot kayon sayo malagip ti agsubli kada kami. Anyat klase yung ina. Anak, agbababawin ti inayo. Lating itak, di kayo maawat, Mami. Mapakawan kayo. Ngam pangasyo, tadi kayo makidin na kada kami. Saan ta kayo nakasapulan? Boyet anak ko. Inilili ko na ita balikas, Mami. Di maawagan iti anak
Ngagtao di timaysa nga inaakas kada kayo. Ngam impaidam nyo. Isa di tak mapamasol, no di kay may patag ita nga ina. Kan awanan na pulos, ti iliwan mikan ka. Among boyet, na maminsan, mapampanunod ko. Maasyanak mat ka ni mami. Apay no awatin yun nga kapsat. Pakawanin yun. Wen, napakawan min Agnes. Ngam jak maawatan. Inayulat ta dayjay, nga uray anyat mapaspasama. Inami itilasag. Ngam no itirik na. Saan? Boyet, Di mo lang amin amo tirigat ang naglabasan mi nga kapsat. Idi pinanawan na kami ti inami. Di mo lang amo, Agnes. abiran. Gusto dayto yan, asidaan? Wan abir, umanay na itan. 5 tayo matlamangan. Naimbaglakit din ta makasingsingpot ka nga abirat ko. Oresi ka, nasaya at kakanyak. Iso nasaya at akmatkan ka. Manmano dagiti agabirat nga katunusan. Kita ama, agkakabalay tayo nga upat kadalakay mo. Wan nga rod. Pakakitaam nga iti kasta. Maikalima ti katugangan ta. Ngam amon, maasyanak man kini mami. Pagbababoyan naman ten pinaramid na. Ngam, talaga adi maawat dagiti asawa ta. Wan nga rod. Ngam na maminsan, maawatak matagiti asawa ta. Nasakit pala tinakam da iti katugangan ta ang babae. Gapo iti inaramid na iti kalabas. Wan ngam oray anya pa'y tinararamid na. Inada pa'y laang. Saan ka di? Wan matkit di Ala. Ikararag talaangan. Asapay kumatamaornos matlaang daytoy aparikot. Sige, bagan ka lang, Norma. Orderan tami na kaya't mo akanin. Lalak namin ang depensyon ko. Kababayin pa'y kitninkan ka. Siya kung ti pagkaskastusan. Kanya kababay. Pasensaan nakitiat dito lang ruwar ti pagkitkitaan ta. Sana ta kaya't nagiti anak ta nga umay kay Jibalay. Sa bagay, basol ko matkit ni Emily. Pangasim, tiyak kaya't ngagsangit ka. Ta agsakit ti barukong ko. Di ka matalagan, ta ikan kay ti kwartam nga allowance mo. Saan kababain ka. Amangan no ibagadag iti uping akwarkwartaan ka. Iso ang nagsublihakan. Huwag kayam pagturturo gamitan. Iti balay ti kapsat ko. Ilablaba akmat na kiti anak na. Tapno saan da ama umamang pagpalamang kanya. Nadala ko mamabalin ko. Ikabalay ka kumamit lang, Norma. Siya kaya't nagrigat ka. Okay, aklarong Emily. Napisak pa naman. Mababayin ang nagkan ka. Nagdakal tinagpasulakan ka. Ngam napakawan na pa yan. Kaputay ayatin ka unay-unay. Sikati biyak ko. Sikalan. Saan di ka mamalungan. Pangtedak iti kwartam. Tapno at nabusbusem iti inaldaw. Daddy, aday bagami kini Boyet. Anya na ita, anak ko. Daddy, namuan mi akanayon ti panagsarakyo ko ni mami itiruar. Pangasyo, anak ko. Taday talangan ti ragsak ko. Palubusan ta kumamat na makisinarak iti inayo. Uray itiruar lang. Daddy, uray anyat aramiden mi. Uray kasano ti pananglatpad mi kada kayo. Awan lata. Talagang ayatan yung lata ni mami. Iso sige. Itadmin ti pakaragsakan nyo, Daddy. Ha? Agdan na kayo manan ka ni mami, Daddy. Agpaiso. Agpaiso, anak ko. Agyamanak. Agyamanak ka na kayo.
Unta ni, kakasin dya inayo. Makigigyan lang iti balay ti kapsat na. Sige. Ingkay to ayaban, Daddy. Tapagawidin yun dito'y balay. Bakit? Papanan niyo, Daddy? Where you belong? Ninaksukunan ti inayo. Daddy! Daddy! Ni Mami! Natayan! Natay ko lang. Anyat, impatay na. Naatalan, Daddy. Naatalan itibus. Anya? Diyos ko! Norma! Pakawalan na, Mami. Uray siya, Mami. Pakawanin na. No kaano akayat dakan ni tikabsat ko. Isumutan ti ipapanaw mo. Natiliw ka na ti driver. Gusto mo't, Loida. Idarum tayo dahi siya, driver. Basol na ti papatay ni Mami. Norma! Norma, kasawa! O sige. Inakitaan ni Daddy. Sorry, Daddy. Naladawan ti amin. Pakawan ang takmat, Daddy. Impaidam mi tiragsakyo. No inawat mi kumapay iti ni Mami. Nakabin na niyo kumamot itinapaot. Sakmaya pimanaw. Mawatan na kayo, anak ko. Marigatan na kami ng mga klon iti papanawan ti inayo. Nagsakit. Huston, Papa. Lumabalin lang ko, ma. Surot ako ang ti inayo. Papa. Kaya't kumateng ti matay. Iti ipapatay ni Norma, Mr. Lonely. Naritnak manen, day di naritnak asaan. Ken ladingit iti barukong ko. Iti insukat na ti asawak. Ngem nakarkaro asakit timbati na kanya kita. Kunak nagragsaka kon. Ngem saan gaya? Marcelo, kasyan na kuma. Di nakpanawan. Masigong akon. Pangaasim. Di nakpanawan. Lading ita kaloha. Napatpatag ti asawak. Nailaw anak lakan. Iso alading itak. Ipagpagapumla ko man iti si Kuko, Marcelo. Please. Sana ka mamati ama si Kug ka aloha. Amok. Kung kunam latikas na. Tapno jak patuloyan ti panggap ko. Aloha, nakamiris akon. Ay ti asawak. Iso apot gantan ti relasyon ta. Sakbay amamuan na ti may papan kadata. Marcelo. Patan na kaloha. Ladingita ka talaga. Putulkan ti minama at nararamidin ta. Agpaiso ti bagbagag. Masikugak, Marcelo. Masikugak. Ala, ibatan na akon. Sige, mapana ko. Marcelo. Oh, Diyos ko. Apay anaaramid ni Marcelo ti kastay kanyag. Apay. Di kasano nga rodaytan, aloha. Kasanon ti ap-applyan dito abroad. Awanin Gapon ituloy, Rose. Sayang. Sana bali. Rogrugyak pa lang magtagap-apply. Gapay naggastos iti dakkel. Kasano ka nga rod itan? Tsaka mo tiaramidak, friend. Kasla kayat kong tagpakamatay. Yak kayat nga ibaga kadagiti dadakkel ko ti kasasaad ko. Saan dang amin nga amo ti may papankin ni Marcelo. Ibagamon ti agpaiso. Taiso dala ang ti makatulong kan kadita. Yak kayat. Yak kayat ang madadaal ti panagtalat dagiti dadakkel ko kanya. Yak agawid iti lugar mi, Rose. Aging ga ang maipasnay ko ti si Coco. Anya? Kalpasan ang maipasnay ko ti anak ko. Ituloy ko ti planong apanag-abroad. Kasanon ti anak mo? Dahil ti pang panunutas ita iti solusyon. No asino ti pangibatsak to iti pasnay ko mauging.
Anya? O sige nga, Rod. Basta di ka agpampanunot iti dakas, ha? Taripatwam ti sikog mo. Aloha. Agyamanag. Di na ko na rin niribok ni Aloha. Ngam, ayan na nga taytan. Kumusta nga tamatan? Sa nga pula na bulan tinapalabas. Agyamanag. Awan na pulos tinatakwatan ti asawak. Marcelo, maturog kan. Nakatugaw ka pa'y laang. Uwan na dila. Agidda akon. Marcelo, apay nagpakita tayo ti doktor. Agpakonsulta ta adwa. Tapay ka, jak matlag si Kugan. Sika man, Adela. Kano ti papantay ti doktor? Inton bigatan Agyamanak. Awan ti ada diferensya na kadata. Madanagan na kitayan. Abangan no may sa kadata ti lopos wano baog. Wen nga rad. Basta aguray ta kanulayan ko na ti doktor. Nalabit, saan pa panawan? Tapno maadaan ta iti anak. Dadyayan ti asawa ni Marcelo. Agyamanak. Nakitak matlangan. Naimbaglakit din ta nakaalak iti impormasyon may papan iti asawa na. Dadyayan. Kamakamak. Taamangan no makalugan adakos. Madam, excuse me. Siya ka diti awagam? Owan, madam. Kasyan nak. Ha? Awan ti ipakan kan igatang ko iti gatas di anak ko. Ha? Kat, anya ti kayat mo ita? Agki daw kay ti tulong? Ipadawat kon ken katoy anak ko, madam. Anya? Anak mo? Ipadawat mo? Maiturad mo nga ramidan ti kasta ading? Wan, ma'am. Oh. Awanan pa yung ngamin ti ama to anak ko. Pinanawan na ko idinaamwan na ama si Gogag. Isa bastardo ti anak ko. Awan mo ti amo kapangalaak iti ipakan ko ken ko na. Isa na sa isaya at langan ng ipadawat ko. Ngam ti matay iti bisin iti danak, madam. Sigurado ka? Sigurado ak, madam. Oh. Itad ken ka ti anak ko. Sikan ti makamo amang padakkalkan ko na. Di ka malik, Marcelo. Inalak mo tan adagos ti ubing nga awan na pulos ti nagpinirmaan mi adwa. Saan laday ta? Amang ano, dakas mo ti panggap day jay. Amang ano pagkikidnapan naktukit di iti anak na. Ay na, rumbang kumangad da pinirmaan mi akasuratan. Nga awan karbangan na amang alay ti anak na intong dakkelan. Kan talagang intid na kanyak. Ay na Marcelo, matanagan-ak. Ang mga nonya ti aramidan tayo siya babae. Saan mat siguro? Imposible asublian na pa iti obing. Nalpasan ngintid na. Kan may sa, kung amatasan kayong agamam mo, di na amo ti balay ta. Iso apat siya adinan to amo ti lugar apang surutan na iti impadawat ng anak na. Kumusta ang dagiti papeles mo? Aloha? Nalpasan. Ur-urayak langan ti bisak, Rose. Nasayaan nga ron. Sapay lang kumatag, kita tan iti mabiit dito'y abroad. Wan nga rod. Sapay la kumata makatayabak matan. Tapno agkita tan di tapagilyan nga ayan mo. Aloha. Kamao dyanan na, nagkita tamit langan. Wan, Rose. Kumusta kan? Sika, tirumba nga pagdamagak iti kasta. Kumusta kan? Kastoy. Agladladingit pa ilaan nga ginggayta. Asino tinangibat siyam iti anak mo? Iti ama namat lang. Anya? Kasano dayta? Kuno matinalikodan na katinobyom. Kasano anaitad mo kan kuana ti anak mo? Di na mo nga anak na ti ubing ngay aywanan na ita, Rose. Ngamin, ti asawa na tinang tidak iti anak ko. Anya? Naiturad mo ngay narami ti kasta?
Dakasak nga ina, no dakasak. Ngam inaramid ko lang ang tiyam mo kapag imbagan ti anak ko. Naturod tinakam ko anang ipadawat iti anak ko. Taama na tinang ibatsak. Sa bagay, Alaag tumatla ang ti anak ko, Rose. Urayak la ang ti umno, apanawan. New number. Abroad samat da ito yung numero. Sino nga ta da ito? Hello? Hello, Marcelo. Kumusta ka? Aloha? Agyaman na ta na ibusesan nak, Marcelo. Kumusta ka, anak ta? Ha? Anyat kayat mo asawan, aloha? Nabayagan na kaya't kung maipod nyo ti amin kan ka. Ngam italaan na alak ti contact number mo. Babaan iti tulong ti may sagayam. Di ka maawatan. Marcelo, ipatad mo ti intad ko iti asawa mga ubing. Tapatot mo day jay. Aniya? Impamuspusak ti amin. Tapno saan amaya dayo ti anak mo kan ka. Iso nga ipatad mo ni Balong. Ta iso day tan ti bunga ti ayan ayak ta ini. Hello? Hello, aloha? Hello? Awanan. Diyos ko. Pudno nga ta timbagana. Pudno nga ta. Amo, mami, ibagbaga dagiti gagayem ko, kasla sa anak kanu nga anak. Tawan apulos ti inalakin ka. Ha? Ni kanu dadi amin tinangalaki ti rupak, mami. Kunanda pa'y, nuubing kumakano ni dadi. Kasla kami kanu agsingin. Siyempre, dadim lakit nga rod. Di, karupropam. Ngayon pa check, ano maadaan kan to iti ading, siyak tumat ti umalaan na. O, saan ka di, Marcelo? Wan Adela. Ha? Daddy, adda-awag mo iti cellphone mo. Sige. Ituloy yung timangan ka ni mamim. Kitaag ti cellphone ko. Kumusta ang ti anak ko, Marcelo? Mabaling ka ni aloha. Sardingan nang nawawagan. Tama nga na mahadlaw ti asawa. Ti anak ko ti kumusta? San asika? Nalpasan nga intad mo ni Orlan. Di man pakibyangan ti anak ni. Dakkel ti karbangakan ko na, ta anak ko. Tangasim, aloha. Sabi nga naman. Nalpasan ti amin kadata. Wan, amok data. Tapno amok. Aging gaita. Di pa'y nagimbag ti sukat nga impalak amo kanyak. Aloha. Nang pangaasim ko, Mamat Marcelo. Ipatag mo ti anak ko. Tadaram tagtartaray kadagiti urat na. Ruin. Di ka madanagan. Talaga napatag ni Orlan kada kami nga agasawa. Patyam ka di nga anak mo ni Orlan. What? Kabayatan ti panagdakal na. Dumakdakal at dumakdakal ti ebidensya asak ti amana. Tagkakaingas kami launa iti anak ko. Anak ta, Marcelo. Basta di mo baybayan ti anak ta. Taapa man ang makaurnungak. O may kunto alaan ti anak ko. Anya? Intad man ti anak ko. Ita, sublim manin. Wan, subyekto ti anak ko, Marcelo. Alaag to. Agawitan, aloha. Simpan tamatang ti panagkalay sata. Sige. Kaya't kumatan, Darwin. Kan may isa.
Kailiw kon ti anak ko. Kayat ko na makita. Dakkel lakit ti itan. No kayat mo, alaan tanto ti bagbagan nga anak mo. Talaga akas ta ti planok, Darwin. Alang ugto ti anak ko. Anak! Anak ko! Anak ko! Anak! Diyos ko. Naitagtagainap ko man ang anak ko. Diyos ko. Nabasol tinaramid ko. Di panangtad ko iti anak ko iti amana. Pagawanan na ko ma. Diyak nagayatan ti kasyengay naramid ko. Ngam kapilitan. Tadyak kayat ngagrikat ti anak ko. Kanamok ang may patagti mismo nga amana. Iso nga intad kon kan ko na. Sapay lang ko ma, Diyos ko. Tama pa kawanak, iti inaramid ko. Kat sapay lang ko ma. Tama alak to pa iti anak ko. Sapay lang ko ma, Diyos ko. Itatanalpasan ti kasarta, Darwin. Kidawag ti pamalubos mo. Sa pulag tanak ko. Sa pulag ti address ti tao anang ibatsak kan ko na. No kayat mo, tulungan ka pa yamang sapul kan ko na aloha. Agyaman nak ta maawatan nak, Darwin. Imagakan ka idin, maawatak tinaglabasam. No kayat mo alaan ti anak mo. Okay lang kanyak na ita. Aloha, naala kong ti address ti bagbaga matao. Ha? Agpaiso? Ayan na. Ito'y, insurat ko iti basita papel. Oh, tam. Agyaman nak. Sige ta sa pulag dahi ti nga address inton bigat. Duwata namang sapol, tapno nabibiit. Sige, kuyugan kan. Anya day jay, ma'am, sir. Dito iti bagbagada pagtaangan ni Marcelo at Choco. Adda ka di? Ay, sorry, ma'am. Awan kas tao dito eh. Kagat-gatang mi dahi ito'y abalay. Ada ka di damag mo, iti nangilako iti dati apalay? Kasla ibagbagadang addadan ije Amerika. Amin da, sang kapamilya. Anya? Kumpirmado, aloha. Talaga nag-abroad ka na sa pamilya. Sumatlaan na bayag ajak na kontak ti numero ni Marcelo. Jakla ko man imbagbaga idikan ko na nga laag matlaang ti anak ko. Nalapit. Nagbutang da iti imbagak iti. Iso nga impamuspusan dan ti papanaw da dito Pilipinas. Ala, di ka nagsangit. Sana bale, babayon tikas niyang inaramid da, mangipakita, at talaga napatay ti anak mo karakwada. Di dan kayat ngay sublikin ka. Diya ko nakita ti anak ko, Darwin. Kailiw ko na makita. Nga maapay ngayon niya dayo na kanya. Apay. Awanen ti damag ko kada Marcelo kan ti anak ko, Mr. Lonely. Kanayon ngay karkararag ko, asapay ko mata nakaradkad ti anak ko, iti den na ti amana. Agbabawiak ngem naladawen ti amin. Agyaman naklangan iti apo, ta nasingkweb ti nakiasawaak. Maawatan na tinapalabas ko. Ita, sikug ko ti may katlo nga anak mi kani Darwin. Dayta ti kapadasag ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam yo, aloha. Anya ngay, adda, nakitam di anak ta. Napanda ka no nagbuyay ti sine. Anya, asino ti kadwana?
Ni Joy akaadalan na. Anya, asino man nga tanday ta akadwana na pa nagbuya iti sini? Asino pa'y kuma? Di tinobyo na. Ay una yun ti anak ta. Fourth year high school pa'y laeng nga makidedatan. Namin anon ang nabagbagaan da diyang obing. Talaga nga, sana na may soro. Anya ngay nga Rod, sigurado manin amarabyan day jay. Anyat orasan Marisa. Tatang, Anyat orasan kunak. alas 5 iti agsapa, tatang. Bigatan na niya. Nagturo kam idirabi. Tatang. Nagturo kam idirabi kunak. Nagkaigda kayo ti boyfriend mo. Saan, tatang? Imob-ubingan ka. Ito ko nagsikog ka din na oras. Aking balay tinagturo kam. Ije pala ito, Joy, tatang. Ulpod! Napalak ijay iti kalman. Ang libak ka pa lang. Napan kayo nagbuya ti sini tinobyom. Kalpasan ti pa nagbuya yo. Napanan nyo. Kuya, tatang. Ibagam! Gusto, tatang, gusto. Ay, Marisa, limlim tagdagiti matam. Joy, kinabkabil nak ni tatang. Naamon na ngamin ang nagkuyog kami iti kalman. Ala, sorry ha. Shock din ang ipagakan ko, ana. Nagdamag mo naman. Okay lang, Joy. Basol ko matlaan. Tas anak ang nagawid iti rabi. Anya, nagturugan mo yun. Ijay pala ito, Mark. Anya? Kat, anya langan di ko na dagiti parents ni Mark. Idi nakita da ka. Awan dagiti dadakkel na. Adda dinarayan da kasal. Saan da nagawid iti rabi. Kaya't mo asawan. Dudwa kayo naturog iti balayda? Oo. Jack imbagakin ni tatang dayta. Ad-adda makaungat kanyak iso nga inlibak ko. Ala ka, Marisa. Fourth year high school tapay lang. Namkastan ti ar-aramida. Di ka agdanag, Joy. Sa anak ko magsikog. Lukasta. Addan na basamag ka ba kayo? Nabayagan na. Hindi pa'y naadda tayo iti third year. Anya? Marisa, no kaya't mati makaadal. Liklikan pa'y lang ti makikuyog ka ni Mark. Awan dakas na, Joy. Saan ko apagbalinan alapad ti relasyon mi kin ni Mark iti panagadal mi adwa. Ni Mark ti inspirasyon ko nga agad-adal. Naggraduaran iti high school ti anak ta. So dino, ti pagadalan na iti kuleyo. Bakit? Apay no saan adito'y lugar tayo. Tapno madaywan na tinubyo na. Wala niya. Ada amok a public school. Ijayan ti pag-enrollan na. Baliyo dong paimot nga ro ba dyan, Mark? Kita, isulat saan na nakagraduare ti high school. Ta nag-drop mat. Sadot ti just kaya lalaki. Awa na, kasila ang ti anak ta. No iso, ti pakiasawaan na. Pagadalan tapay ni Marisa. Kakaisuna lang arudon nga anak ta. Ikarigatan ta pagadalan. Basta agsing-singpot lakit de. So kasarita tanto ni Marisa, bakag. Marisa, may karim ti panagsing-singpot mo? Tapno makaadal ka? Wan, tatang. No kayat mo ti makaadal, agsing-singpot ka nga rod. Agtulnog ka. No saan, ibaga matagos. Tapno saan na masayang ti gastos. Agadalak, tatang. O sige, agpakuyog kanton kaninanang mo. Tayin kay aginroll. Basta pwera pa lang ti nobyo-nobyo, ha? Wan, tatang.
Nagsinakayon ka ni Mark? Wan, tatang. Nasayat. Lipatan pa lang na tan nobyo-nobyo, ha? Makauray da ita. Agadal ka pa nga umula. No kasta? Agkuyog tamat laang, friend. Wan na ron. Oo, apay man na kasta tilangam. Aglaladot ka. Mapanawak ton ani Mark. Bay-bay ampay laang dayta. Agadal takit di, Marisa. Ano kayat mo? Duwata iti pagabangak. Adda nga minin na sa pulak a pagabangak. Agpayso? Wen, basta agud duwata iti amin a magastos Abang, kan makan. Wan O sige, tapno agkadwata matlat ta. Kan saan ta amagastuan, ta agud duwata iti abang. Apay, Marisa. Ni Mark, nangasawa ka nun. Anya? Oh, kat anya ko ma. Bayam ang mga asawa. Awan ba ay nakit diya? Balangkan ka sa lalaki. Nagtulak kami adi ka magsina. Ng imbati lakmatan. Bayamon, friend. Ado tilalaki dita. Basta agadal ka kit di na imbag. Bayamon ni Mark. Kunam lang ati kasta. Kasaan asikat yata iti sitwasyon ko. Tilak namin maungatan, Joy. Philip, apay, anyat mapaspasamakan ka. Marisa, awan allowance ko. Agsingsingir ti pag-abangat. Awan pa'y ngamin pawid dananang kantatang ko. Mano ayati ka sa pulang, Philip. Adda kwarta maya? Karigatan kang ibingayan Ha? Agi ama na ka? Tunggal adda parigot ko. Adda ka kanahin iti likodak. Kasta ti kinapatag mo kanya, Philip. Ay ayatan ka ngamin unay. Uray siya. Ay ayatan ka mat unay-unay, Marisa. Ket agyamanak manin ha. Adun ti utang ko gan ka. Okay lang. Basta para kan ka. Ipatpatag ka ngamin unay, Philip. I love you so much. Mangibagbagamanan ni Marisa iti kwarta. Kwarta manen. Ikilan na panalawas nga ni kanta. Adda kanumot katangan na. Kan agpadait sa kano iti uniform da. Uray, pang publiko a pagadalan, adumot na tagayam ti paggastusan. Ay, kat anusan tan alakay. Tadwa atawon laengen makalpasto iti panagadal na. Sa bagay, naimbag din na, ta agsasaron humot na iti ayab kanyak amapan agkarpintiro. Wen nga rod, naawan ti kasta trabaho. Saan ta siguro ang mapaadal ti anak ta? Agbayad tan iti abang ta, Marisa. Ayan ti share mo, ta siya kung ti mapanmangtad. Kwa, oray maudin ton ti pan nakabagik. Anya? Ngam, no adda pa'y kwartam, supusupan nakpailaan. Di mat inikanda ka iti last week iti kwartam? Kwa, napukaw ko nga rod. Ha? Napukaw iti bag ko ijay pagadalan. Hi! Mabalinti makilamisan kan ka, miss? Ha? Sige. Sige. Thank you. Amon, nabayagan na makikita ka dito campus. Nabayag ni Ten na kaya ko ti makiam-amukan ka ngam. Kwa, siyak gayam ni Winston. Marisa. Marisa tinagan ko. Nice meeting you, Marisa. Same here. Ay na, nagtaurmat ka na ito lalaki. Grabe. Adda ka din boyfriend mo? Adda nga min makikita kakakuyukuyog mo dito sa school. Ha? Kwa, barkadak lang day, Jay. Friend ko. Kasta?
Mabalin ko nga ti agaram kan ka. Ha? Mabalin, Marisa? Kasanungatan. Diyak ka mo ti patgak kadagiti nobyok, Joy. Kaya't masawan, doa ti boyfriend mo? Wan. Awan matdakas na. Ala ka, Joy. Tilar aramidam. No, asino ti ayatam? Isa lang at ipaki-boyfriendam. Ay na, Joy. Enjoy yung ati kinabalasang mo. Di mo ton mapadasan ti kastoy inton addan asawam. Una, ngam kasanon no maamuan ti may sa anobyom. Asaan lagayam nga iso ti boyfriend mo. And so what? No sinaandak, di okay lang. Awan problema. Anya? Marisa, asino ti makikita ka kakuyog mo a lalaki? Dayjay? Barkadak. Ang mga no'y suksukat nakmatan. Saan? Ay, uwin gayam. Adda ko ratam dita? Nadilimanan ti pawit ni nanang ko. Umutangak man? Kwa? Sapay awan pa'y kwarta. Marisa, please. Tulungan na ko mga grimedyo. Kasyan na ko ma. O sige. Bayam tapadasak ti bumulod itigayam ko. Sinaamon dayjay a Philip, Marisa. Pagkukwartahan na kalaan dayjay. Manin tinakid daw na kan ka. Isumat pang ti papapanan ti allowance mo. Nadlaw kumatkit di day takan ko na. Kukwartaan nak. Ngamin, di namat baybayadan nagitititad ko. Wano ipapautang ko akwarta kan ko na. Iso, sige. Ipamaysak lang ti atensyon ko kini Winston. Sina akong DJ a Philip. Nana! Nana! Ni Tata Greg, natinang iti pagkarkarpintero na. Naitiro ti ulo ni ti bataw kat matayan. Di asawag! Greg, asawag! Tatay! Tatay ko! Pakawanandat no at nagkayayag ka na kayo. Apay pinanawan na kami matangkin ni nanay. Awanan ti amamanag ko. Kapilitan nga isardin ka pa ilang agadal. Awan mo ti amo ka pangalaak iti pag-adal mo. Manumot ka itangdan ti makilablaba. Ang tuloy kang tulaangan, inton makaulita. Iso pasensya ka pailaan, anak. Diyos ko, talaga masikukak. Positive, iti pa nagpa-check up ko. Anyat mapaspasamak ka. Nanang, nakawanandak. Masikukak. Asino ti ama ti sigong mo? Kaya't mo asawan, intultuloy mo tinakinubyo, iti pagadalan niyo. Pakawanandak, nanang. Makunkonsensya, gapo iti ipupusayan ni tatang. Awanan ka iti bain, Marisa. Isungag salsalukag di amam, tapno makaadal ka. Nang nagpasikog kalagayam. Pakawanandak, nanang. Awanan ka iti bain. Ayabang tinagsikogkan ka. Tagayag ko akasarita. Ayabang! Agyamat, nak. Nasa pulak matlaang ti balayo, Winston. Masikugak. Anya? Anya ita, no masikog ka? Sika ti amatoy sikog ko. Anya asak? Agtal na ka ng Marisa. Di naklukwan. Nagidan kami kini Philip anobyom. Kung namasan mo boyfriend, nobyom mat gayam. Anya ti amo, amangan no iso ti ama ti sikog mo. Marisa, saan ko aputot day ta sikog mo? Anya, Winston, sika Basta! Pumanaw ka! Diyak maako aputot ko ti sikog mo. Dua kami ang nagbalin anobyom. Pinaggidan na kami.
Iso jackpot yan. Asak ti ama day tasikog mo. Jackpot yan. Saan nga kwen ni Winston ti bunga tinaramid mi Mr. Lonely. Ngem amok, iso ti ama ti sikog ko. Awanen tinaramidak, iso anagawid akon iti probinsya mi. Ita, dandanin ti panagpasngay ko. Pagbabawyak ti naramid ko, ngem awanen ti maramidak, tanalpasen, yakon may subli ti napalabas. Kastaan, ket agyamanak kada kayo, ti pagayam nyo, Marisa. Bagasyo man, tatang. Manain. Ala, ingka mangalan sita. Ay na, pasensya kayon, tatang. Tani, di kang paimot nakagapas. Nakagapas sa amin na nakaroba, ngamda kami. Agdaw-daw, pay lang ti pagay mi. Kasano ka dadi kay maudi aya, kitnay. Da kayo matikaw dyan anagraep. Nubuntog tumot ti Diyas kay nga asawak, tatang. Kanayon mabuntugan na dagiti trabaho na, makapasuron. Ala, paspasensya amon di asawam sita. Talaga akas de ngamin ti ugali na, manipod idi baro pay laeng. Anya nga rod ngay, wan ano sak taasawak kat nga rod. Aga brodak Saruel. Panawan nak, bakit? Kapilitan, asyak ti agagawa, tabuntog kamet. Kita nagadun ti utang ta, takasano, di kamat agsalukag. Agsalsalukag akmat, bakit? Talaga narigat ti panagbiag Taag para tamot nga wanti, nagadalan na. Iso nga rod nga aga brodak, tapno umasinso maten ti biag ta. Awan pailat anak ta. Pumanaw kaan? Aga brodak itan, taubingak pay. Maadaan tan tulat ta iti anak Agawid ak tubay mat. Aga brodak, tapno makaurnong ta, Ruel. Ket, kumusta aja ipagpag na ni Sita papeles na? Matuloy mo't lang nga aga, Brown. Wintang, matuloy. Or-orayon na laang ang ti visa na. Ay, nasaya at ano makabroday? Panawan na kung ti asawak, tatang. Di ka agyaman, tatulungan na ka ni Sita amang guide para itipagbiagyaw. Nagagatkit di ni Sita. Manmanaw, tikas di nga asawa. Tang. Dan tumo nga min bumbuntog mo, anak. Di mo lang maikikat na itang ugalim. Tatang. Mapilitan di asawa mga agsalukag Ta di namot mauray day taken ka. Nakapoy kamot ngamin nga agsalukag, anak. Aramidot mo ti amin nakabaylak, tatang. Ay na, aklunam ka din, anak ko. Aklunam ti pagkapsutam. Adda bumbuntog mo, no daduma. Anya ngay, pari Ruel. Agpagapas kan? Saan pa'y pare? Saan pa'y mabalin ti dawa na? Mabalin day jayo. Kain imasa nakit di agapasin Kita ito pa'y pare. Ta agdiskitarak pa'y ti pagpasidak kadag iti agapas. Dalakit bugo nga pagdagpulan, mabalin. Kababain mo ta pare? Masapul aya ana imas ti ipasidam. Nuan nga ti adda di isaw. Well, anak, nagpawit samot ni Sita. Wentang. Agurnong ka anak ko. Masapol nga amwam ti pangaramatam iti kwarta pagbambanugan si asawam. Wentatang. Agpatriser ka na. Ay, kuatang. Jak pa'y napanimbaga tay tracer ni Gardaw. Anyat kukuam ngay. Ing kaibagan urayem pa'y titudaw. Saka agpatriser. Sambutan mo na tawang pa'y titudaw. Ay, sige nga tang. Na yan ni Ruel nga anak ko. Inggaraw naman na ti kinabuntog na. No di mo diktaran sa anay nga aggunay. Ruel, maudin na ito panagpawid ko, Hindi. Apay bakit? Agawid ka? Saan? Ang sapang samantan iti sa baling nga asawang kita. Naka-Amerika kon.
Sinaan kan, Ruel. Anya? Nay, apa yung ay sita? Anya, basol ko kan kabagayat. Hello? Sita? Hello? Bagayat? Diyos ko. Apa yung ay? Apa yung ay sinanak mo tante asawag? Diyos ko. Anya, nagpasulak. No kasta, talaga sininaanan ni Sita ni Ruel, tata. Wen baraw, saanin nga umawawag. Ken di naman pawpawitan iti kwarta. Sa bagay, saan damat na nagkasar? Ay, masyanak mutlaang iti anak ko litaw. Kaslapimpima na pinanawan da. No kasta, baruman nga ro na. Mga naman no nakasapulan iti sabali ni Sita iti abroad, tata. Diyak amo narigat ti agsasaw. Nang runa ket awan pamaneknek tayaw litaw. Uwan matkat diya, tata. Ang no kasta man bilang, nawayamat ni Pari Ruel nga agsapul iti sabaling asawaan na. Ha? Ngamin, nagsinadan. No kaya't na isapulak iti asawaan na, tata. Ay alaman nga raud. Isapulam man litaw, tapno maliwliwamay. Isapulam, tapno san akaslapimpiman. Ay na insan, apag iso ti panagpasyar mo diti lugar mi, at dayam amukin ka. Ni insan lito talaga. Agkatawunan kayo lang insan. Nasingpat na di akong parek. Agbagay kayo, agkatawunan kayo. Masapo lang makiasawa ka mateng. Tanay, bumakit ka na balasang. Okay lang kanyak. Oray agbaa ka kanya. Say-sayangam ti kinapintas mo ano kasta. Basta pag-amuan kayo iti kumparek. Pag-asawaan kayo man kiti. Ay ayatan ka, Jenny. Sapay lang ko mata. Adapan na kaikariktan ka. Ruel. No, kaya't na. Agkalay sata na dagos. Anya? Panunutag pa animbag, Ruel. Ika na kumay tigundaway ko ang mga miris itimbagam. Kan mang tingiting itiriknak. Nakaragragsak ti kumparek, tata. Wen ta nakaasawa man. Nagranyag tiro pa na. Sapala ko ma. Kanayo na ti kinaragsak. Wen nga raud. Sa bagay, agpadadamot ang nasingpay. Ay, wen tata. Nasingpot ni kasinsin ko. Swerte pa ni kumparek na balasang tinretok kin kwa na. Iso, di kaunaan ang nobyo na. Isa, nagasat ni Pare Roel. Ay, sapay ko mga rod maadaan daadagos iti anak. Iso nga rod mo tibagbagan. Atugan ang padaw. Itataubing kapay. Anya ka matan, Ruel. Idi pala na panabulan nga bagbagak at tarimaanam ti bubungan ti kusina ta. Sukatam ko nak, tapuro abot. Ngam di mo mutlar aramidanan. Ay, pasensyakan bakit? Palpasag pa yung kumati trabaho kay Talon. At damot gundaway ngagmalmalum ka dito'y balay. Ngam di mo mataramidan. Day tagkay-kayas lat kukuam. An mo ay adagiti kay-kaya sa makawayan. Aramidag to kumaalamisaan, wino tugawan. Anya ka mutan? Dagitakit yun una umon aramidan. At dapay mutlalamisaan kang tugawa. Kita aman ti bubong. Agtudtudtud iti kusina no agtudo. Siyak ti kakaasi ang daldalos na mabasa ti kusina. Sige, tarimanag ton bakit? Di ka nagungat. Nay, nagdakkel tabag mo rin saan? Papanam? Agawid aki di probinsya insan. Umayak agpakadakan ka. Agbakasyon ka? Uwan insan. Apaya di mo kadwa ni Ruel? Agbatin, tawan agbantay ije balay. Anya? Siyak laangin tagbakasyon insan. O sige, mapanakon. Tapno sana ka marabyan. Sumrek! Paray. Paray, sikamag! Agluluwa ka? Paray. Awan lat, intex ni Jenny kan ka? Awan ba? Apaya? Awan samot plano na niya gawid dito yung paray. Di nagsamot yung sangputan.
ha? Naibaga na ngamin sa bayapin manaw. Di na akong subyan, pare. Kung rabak na na jay. Agpaison samit tayo. Anya? Ay, sige. Bayam ta, awagak to man iti cellphone na. Awagak to, pare. Manja ko ninsan. Si kantumot. Tila retretum kanyak. O insan, laglagi pa ma. Nagkalaysa kayo ti kalyong ko. Di ure pa nagkalaysa kami ti amin na simbaan. Okay lang kanyak, kanya kuma. Sa anak tumot na makiasawa pa eh. Diyak kayatan ni Ruel. Kaamumot na. Makaumang amin ti ugali na. Diyak kayat. Sa anak anaragsak iti din nana insan. Ado dagiti ipadpadeng nang ibagbagak. Kasimat ni Ruel. Aslaubing asangit. Ibaga minsan, tagsapulon iti sabali nga asawaan na. Diyak kayatan. Babawik anak ikalay sakin kwa na. Talagang agbababawi ak insan. Anya ngay nga road, awan ti maaramida manak ko. Aganos ka Apay akas to'y tatang. Pagpapanawan dagmatang iti babae. Sikaman kit di anak ko. Apay, di mo amo ti rason. Amuam ati makagapo, ken ramot, no apay nga awan ti agbayag a babae iti dinam. Ang mga no agkabkabil kakit di mat anak. Saan, tatang? Amo ti Diyos. Nadungo ak iti babae. Apay akas to'y ti mapaspasarag. Anya ti nagbasulak. Anak, ada ibagak ngem di ka masaksakitan. Siguro may sarason ti kinabuntog mo. Ti kanayon mo apan ang itantantan iti trabaho. Tatang, apay no baliwam ti kasta nga ugalim, anak. Ikarigatam ti mangikat iti kasta nga ugalim. Oray aramidek ti kastatang. No, awan mo tandag iti patpatagaw. Awan mo la sirbi na. Anya ti amom. Amang ano makasarak kan tumanay. Anya ti amom, anak. Tata, asino dyan sangkot ni Rowel di balayda? Adamot babae ang nakitak. Jakman amo. Best friend na ka, no? Best friend? Nabangan nga asawa na, tata. Day tamat nga raw ti amo. Mabain sa mga klon litaw. Talaga, ba't ni kumpare ka? Alis to agsapol iti babae, iti biyag na. Alis to nga agpaisaw. Ngam amangan no panawan dan tumanayin. Nadya, ikarigatak tagbaliw parakin ka. Diyak kayat apanawan nagtumat. Akas iti inaramid dagiti dua babae iti biyag ko. Di kagdan nagruel. Ore asino ka pa eh? Diyak tumaupay kan ka. Gapo tayo ayatan ka. Ay na, agyaman hakta, kinayat nak. I love you talaga. Syakit di ati agyaman, takinayat na. Kat amumat nga addan dua nga anak ko. Kan addan asawa. Iso na lang tanagsina kamin. Saan na problema dahita? Agpada talahing na dya. Oray siyak. Sininaanak mo ti asawa. Kat pinanawan na. Ay na, Ruel anak, biliba ka. Ninsamot na dya ti kapautan anak idinaken ka. Itaman pa ay. Uwan tatang, inikat kon ti mading o galik. Tinungpal ko timbagayo idi kanyak. Kasta aya. Makitam, di husto ti imbaga. Ita, naragsakan. Kasta di kagbuntog-buntog nga main, anak kaw. Tapno saan da ka apanawan, dagiti asawa. Nadya, bakit? Nagbungan tayo mulak alansones. Umay ka, anta. Nasaya at tadakan, Ruel. Itay ka pa ilang urayan. Nakasukat ka man. Papanamngay. Kun nagdakil tabag mo. Pakawanan na, Ruel. Ay ayatan ka. Nga masapol nga aramidak ti kastoy. Para kadagiti dua nga anak ko. Anyat kahit maasawan.
Imawag ti ama dagiti anak ko. Kayat nanti makisinublan kanyak. No kayat ko kano ang makita dagiti anak ko, surutak iday di lugar da. Nagbalbaliw ka nun ti asawa, Ruel. Anya? Nadya, ayatan ka. Apay panawan na ngay. Nagkinarita ato at ditagsina saan ka di? Ruel, kayat kumuten ang mabukal ti pamilyak. Para kadagiti anak ko ti kastoy nga aramita. Kan para matan kan ka. Agbasbasol ta. Agpada ta akasado. Basol ter aramidan ta. Pangasim, Nadya. Di na kumamot panawan na. Masyan ka kumamot kanyag. Nadya. Pakawanan na, Cruel. Nasakit ti ipapano ko. Ngam kasapulan. Diyos ko. Uray kasalot ti panagpakpakasik kani Nadya, Mr. Lonely, pinanawan naklagta. Aging gayta, agsansanuon to'y riknak. Suksuksugan da, dagiti gagayem ko nga agsapol iti sabali a babae. Ngem manjakon, na uma akon, nadudugan to'y puso. Numapalin, jak kayaten ang maulit-ulit, tinapasarak ken ayat. To'y bagayam yo, Ruel. Ala, agyaman kami, itin ka paragsurat, pagayam Ruel. Bueno, gagayem, intay nangigaan, tipan na kay drama, ipakasaritaan, na impatulod ni pagayam tayo Ruel.